Miaka 99 iria kambuni ya Delmonte yabati gukorwo iri mugunda-ini uria marimagira mananathi ikirie kuinikiriria kuria riu mari mihango-ini ya kugeria kweruhia ngirimiti gatagati kao na thirikari cia Kiambu na Murang'a kuria mugunda uyu uri. Ikoretwo iri thabari huthu kugeria kweruhia ngirimiti ino o kaunti ikienda gicunji kia mugunda ucio mbere ya mekirite irore, no riu thirikari ya Kiambu ni irikitie gwikiranira ngirimiti ino ndeto iria yukite na kambuni ya Delmonte gwitikira mugunda uyu uthimwo weru kumenya kana muigana waguo ni uria uri ngirimiti-ini yao. We requested for a joint resurvey of our land because we strongly believe that we only utilize the land that we own with our leasehold agreements with the government. In the unlikely event that additional land is found, we are very willing to surrender it. Kaunti ya Murang'a yendaga mugunda uri hakuhi na barabara ya Thika guthie Keno, no kambuni ino irauga hari no ritu kuona haria harendekana maheane niho marimagira mananathi maria mega muno na niho mbombo cia mai ciakirwo. This land that is being demanded to be ceded is where we have our main irrigation infrastructure facilities, our water reservoirs, our main pipes, our pumping stations from Thika river, etc. So by removing this land is like killing completely and closing the plantation. Amwe aria makoretwo magitindika ndeto ino muno marenda ruhonge rwa migunda bururi-ini rwike na ihenya niguo kumenya gicunji kia mugunda kiria gibati gukorwo gigicokio kuri muingi. Hindi iyo yakinya tuone migunda ni igana tuiguanire kana tuguthie mwena wa kianda kana mwena wa rugongo tuiguanire kandu akanda ni maiganira ka matineka ate matinaiganira tuiguanire guku ni kwa mai kuria mareta riparian na tuiguanire guku no gwakwo ka no guikare andu. Kambuni ino irimaga mananathi mugunda-ini wa eka itanyihiire 22,000 kaunti ya Kiambu ikiheo eka 635 iria thirikari ya kaunti yo yugite hamwe na indo iria irakuoho ni kiharo kinini kia ndege na kaburi ka muingi. Ngiribotera Inooro TV ritwa riakwa ni Wambui wa Macharia.